P1 nazangano junior. Okay, umwirembo. Yeah, nazangano junior. Nashoma primary nyenga chumene emyaka 8. Abo kuba kunahikire ndikurwa P1 kuzo P2 bandabuza ngo nkancira muto. Bambe ngwaka kana twakuje kubasa y'uruguru. So ngubanzo dabare ngo ugumena abandi b'imyaka yawe. So nkashoma imyaka P7 P1 P7 nashomera ngano jini. Ukano shoma nota because kani shoma ni ntambi ibiri. Kani shoma ni nta konka P6 nazo boarding. Okay. Akuba headmaster witu wishemwe John Roshi ugemkamu akana encouraging ngo abana bazo P6 and P7 bazo boarding kugira ngo babase bagume hihi preps zibabere ize kandi mwene aba monitoring naje so nazo P6 nazo mu prime onboarding P6 hamwe na P7 Kongana bwe kikanyamba ko kan ni muchomi kan ni gumo kawajera imukachera nyemse mukachera so okushoma ko takunda enganta kunda konkambika nuko nabenta shoma je otabyitire byanga bukura tobika kambika ate mchombi ninyenda ngunjetegereza umsibino ko yomba uko tumwa kasho mchibina nyoko nshangamo ukoriyo muka ngamba je muka nari nizuko ndiyo nizano mpira natugire ko rwano mukebera nkebyo nibyaboje konka ranga yanjye rembabazi wacheze chamshanje nacheze chamshanje batakutumire mzire wakayizira ko hino yabanshanga wakatarinda kutumwaho ina yabanshanga kija narabandi akonore wanokora it's a communal no shanga echaro cyo skora ubwirobo utari byo bwahati mzire yagiri yakushanga no watari mzire wawe ayijagamba nakutera narakwirukanzya narayijagambira shona so it's nuko nakuzirentiyo konka bo bakaba kwishanjirayo ishomero takagambiri kandi waba batakumanya je yandeba ariko manya tata ajya togu nimanya mwine nanga bambe mwencha mshanje chaho Echamshanje chaho atwazo mu vacation ni narisa ukano umanya kurisa umukomo nanta kuburize mirimo yiwabiro ko zaduko kuzamezi n'ufushara eduka byo makana akora nice byo makana akora konka imirimo yabojo eketar kandi abishaka bagera imirimo yabo na nabojo bagera yabo mbeni we yabojo kandi umanyaje kurisa twaturisa nambwe no P7 vac niyo na mukuru wanje kayamani akari mu imanyira tsumu no manya kayamani akari vacation ya senior 4 niyo ndi vacation ya senior ya P7 so twagira vac muzeya abakozi abayinbari center yabateka kahi ngajya tumbe mutahire nija kubita marisa twarisa mayonnaise twarisa nango tukata ko ubu twatanga kurisa tukatwagira mu zero grazing so tukaturiza mu zero grazing tukata kurisa kunga murisa buzima mweshera musetura mutasya byo kama shaikumi no wimukire mukora uza kurunda ivingo zakashakokwe bambe no bhaturo umukorundana yes utebekansiza kandi nteza zero grazing ziriya mpako buzabi amashanga ishazanyishira nakura binziri mwen senior yakureba ya senior yandeba Kazamba High School uriwe chapa obaburu Kazamba High School uko yesere no genda nari niyo bakusimira bazire niyo nabe nenda kuza wajikorera wazitunga max think mwenye kune nazikorera ko ngazitunga nazamba yes because kanyonga zitunga raga kajatere ade kanyamba yango atiraho nazamba High School senior 1 wazaishi warara ya chimota Cairo at Cairo niyo bantire kandi nabwo kikanyamba okay nako kunagiye Cairo nashanga yo nyobo mu Cairo kunagire mu nkaza mu room ya A level room C cheje stash kunashire Cairo ngashanga yo abantu babiri umakari dikagaba mutabano wa Tatento Eric Karija
ondijo akari kasasira Abraham bambe hata ababojo babiri bakabashumira enganwa bari banwanireka bari banwana ba Kayamani bari mu HSC bo bari mu HSC yakuba bakayamana bakabagira enganwa okay konka bakabatangire imbara high school hamwe hati bo bari mu HSC okay so mwago kuzo mu room A na B uko habi hariya ingata nyonka zo mu room C ona shokano gambo aho munywani wanje tino wana sekungamba biriye bimpurure byo kutizinga kutwara mu restaurant na wowe ngakano murebe bya teasing nyo think kumanya akaba wabari mu room C tukatiri abantu babiri abari mu senior one turi mu room C nyawe na engineer Edwin Manzi Junior ni engineer wa mano mu Kampala mati okay tukatiri abantu babiri mu room C bari aba heza HSC bagenda mwaguma mu room C yanyejo atuguma myonka mara kamera emyaka mukaga nkadimara mu room C ya Cairo. Wow. Number high school. Hatu baria bakuchungura tu atizingwa kongi watizinga without that. Kasonka ni tizinga. I didn't have a reason yokutizinga bana. Okay. Konka bakaba kweli byaburijo kozi yanke myenda nkebyo. Kashebye tubako byose nkozi. Okay. Asa urangu nebyaburijo. Konka katari chamani. There was no bullying. Abandi bakaba bullying. Ako imyaka yitejo is 99 no. Kabirkari. Bullying was real. I think. Abana bakaba batwara reason babanaga mungu yuba. I know. Yo kano makwibira bitobo. Nkakwegerayo. Nkakwegera mba high school but not out of bullying. Out of passion. Out of curiosity. Kuzakuzanga mwatu aza kwibira reason. Noho na ejiro kwe konka katariyo bullying yamba high school emyaka yanje inabendiyo it was bad. Yeah. It was bad. But high school nashoma of course takabara maybe abasigazi kutora katoroka zo mu kibando wa Amada wa Yasini ifo wa Jen kuriya biha kunyobo baraji ngeyo konka twashoma nambwe no senior 4 twaize senior 4 tataka bagengo kujya tunga twakubinga atiyebari kongo bo umukibino ihero kugira ngo ibintu byo byango bika socially waba muri ngoki socially kandi muntu ari reserved. Wow, interesting. I was nganta kunda kahehe kunenaza kugira ngo naza kuri kintu sinkumangu bankwata nabandinga kandi skora nyuko wenka hatari umujurizi hapana ni ibintu byanye kamutwaza mpora utuza kushora kuzoa amada watu ushanga kwande hari abantu abinde characters kushane zawe mwegeita muti hata mugenda muzana mpira zo amada zo vision empire noko kawaragire myaka ejo not HSC O level vision empire tukatandika kare vision empire tukatandika kare kwa nyuka second term ya senior 1 bit peak ukawachitire kana gira vision empire noza yorebo kufayo uramatara gatkuraga bihana konka chabe chinyamba tatakanyegesa something fundamental on P6 okay ndio natantire new school fees anje bakaba jimpa cash ujetwari akajatiza waliyo no ruigan bas cha ngorukoma chiri ariyo so P6 P7 kangisha shura fees senior 1 nyonka na cash ina bensubira ndakashire ishemero uzombanga na hayusi Stanbic shashura tera line ejo shashure sente then hati byene byasigara nine banks bikanje nashashwire nibija bwana so twashoma senior 4 yahwa vacation yanje nibwo natunga umurimo gwanje gwo kubanza senior 4 vacation nyo nibwo natandika gukora gwaba guhasha bambi keye mirimo ebiri konka yone ryahananke ahakabaraza keduka yitejo akaro umushana wa Steven Nosh akayinisumu ya MTN ezedashika ziriya landline call box. Yes, it was a landline actually.
so uko gambere dakika seconds atanu na mushanjo shashura senge bishatu na rebena so gugwa umurimo gundi kanyinde machine ya popcorn oy aha notama uwa hariya ntutiresimu so ati uri no gamba nyo hariya nini serving umunsi amawu nice yes umusharash ngani ngwate sente akaba nkankwata asumu nkanya ho mutwaro gumwe ne kumibirubirizo izo kane sente pike kazi sente nyingi no kandi ndikuturumuka ziriye zawe ziriye zanje wasitaisha umnywani wanje yanga ziri zone zone tine chasigiro oryechi ekitonkezi hapana kashate nebyabwa tukaturabara bamu mutoko mukavuga akabanye umusini yafunganye biga motoka otama mashita mashita gakagabagaramo so nkamvuga pick up zambara ndabara bamu oramsyaba nyoni yogora t-shirt ogora ingofira sini yafunye nkakora throughout my vacation kandi nkora ngo mu Rwanda go kubanza sini ya 5 nagaruka mba high school okay interesting atobwishoje ngana ategera ko musini yafunye nishoke kwingana ndukumana za cornrows wow kandi ko cornrows nyo konga hata kunagira mu A level byabakari najanti nawa machua nakura nabo musheja ategishoke na munagezeho no mbyibutege nagezeho ko Simba wa HP wamba high school abana bakanda benda kunsaka ruko nkaba staff members bansabotage bareba ngo noja kuburi wo mutano bagira nkatogu nicyo ntujimanya naje kutuganze so nubwe mba high school they are introducing a screening by mtrient jimanya bakandi bareba your sense of independence aba no suspecting ngo nintoroka nkaho munga nkoma kiyanja mwini nayo imbachimanya ngo ubuzima bakabinemsa mo bwire bwawe rabarabamo konka ese batakubona kugira ngo I had become a changed person bakakuturabsha HS uko izuru nubwo ba introducing a screening ya prefects when submitting o nanga o applying then abashomesa staff members ba screening so bakan screening out ba wishe mwana wanje Asaf Muhanguzi who actually wish a birthday not just a date wish a birthday Asaf Muhanguzi of course yaraba Maria yaraba no post konkana bwa mana babamukunda wagumori wa government je ya kabiri na burgo konkata na focusing ashi studies why nkakora undertaking as far as my parents are concerned, na vajina nti ninda kushomalo. By the